Nasaba tamailo asalay anuntong poleri pa timpa pojer la turnamen Habibi Cup. Ia narito sandek polman mewa persemaros na persipare mewa gasmain rekang. Nasaba tamailo asalay anuntong poleri pa timpa pojer la turnamen Habibi Cup. Ia narito sandek polman mewa persemaros na persipare mewa gasmain rekang. Maiga pak banuan at tungkay makkenre rease na to ajue sarekama wad di manontong gulo kenge. Paimong Ningya siare-are pak banua telolongnya ti ke mutama rila pagangnya na sabab penuh ni. Siare-are panonton makenre ri padenring Stadion Gelora Mandiri sare kamdek nasale aculea pak golo eritu. Atan rengenna anuntong rilalang abetang Habibi Cup maka 20 isik di mapamula risesena anak mula peke paimeri anak dara nakaloloe nagangkan na rialena tomatoae nasabatan rena cinna manonton pak mau ni si pepeng na pelak keso teman caji pak boko sumange Poleri lapang Gelora Mandiri pare-pare Wahyu Pare TV ma para pelauri sese alebireta.